ang Bulawan. Alang sa kapaghuan para sa katawhan, may resulta sa kasamtangang kalinaw nga dugay ng ginaampo sa tanan ngadto sa makagagahom na labaw.
Pasaka! Pasaka!
All Magtinabangay kita, magtinabangay kita, gasa sala sa nga bunda sa tanan, kamuti ihalad sa bid, ug sawa miluti lapya sa suba, abunda, pinantayan sa mga diwata, pahinon sa kaliwatan, mapapasalamatun, hey, hey, hey.
del infierno querrán ir allá para descansar después de servir en Pandora. Ahora eres una maticaya. Puedes elegir a una mujer. Yo ya elegí, pero esta mujer debe elegirme. Ella ya lo hizo. Tienen que irse pronto o los asesinarán. ¿Están seguros de eso? ¡Ahí ya vienen! ¡Hermanos! ¡Hermanas! Demostraremos a las personas del cielo que no pueden tomar lo que quieran. Just breathe. Breathe. Ya se acabó. No se acabará mientras yo respire. Esperaba que dijeras eso. Time to get off of the wrong. Ven con papá. Pasaka!
Husay pasalamat kay mababayan. Madakul na Hudyaka palagi nilaya. Kaya pasalamat kay mababayan. Lahaula-ula pasalamat kay mababayan. Hindi biyag. Kaya pasalamat kay mababayan. Pasalamat kay mababayan. Hindi biyag. Oh, sige, karon. Bit-bitayin na po tag props. Entry number 7. Humana. Oh. Yes. Kay pareha man ta maestro sa Nice. Salamat di mana tayo imbaga niyo ka namin tamapialaman. Salamat, salamat.
sila magbabayaw Dulay sa ikalang nagpapakaw Ibahayag iyon naman Tumas liwi kumulutan Kumain mo siyo Kumuapat tuwi kumulu Sa lulot kaluto Kalindang may tubig Magbabaya ilugiring Kalani tayo Nagkabalaan Tangan pa rin Sabay nawa Magbabaya Pasaka, 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 Pasaka. All right. That concludes The last entry. Gipatoy ni mo akong statement that concludes the last entry. What's naman na yun? Okay, so